Nakon boja na Carevom Lazu 1712. godine, gdje su Turci pretrpjeli strahovit poraz, Ahmed Paša je krenuo ponovo na Crnu Goru sa namjerom da se osveti. On je prodro do Cetinja, popalio nešto sela, zapalio Cetinjski manastir, ali nije uspeo da uhvati vladiku i prvake oko njega kao što je obećao sultanu. Na svom putu od Cetinja ka Bosni, Crnogorci su saletali njegovu vojsku iz krševa i planina, pravili im zasede i kada je Ahmed stigao do Gacka, falilo mu je pola vojske. Sultan zbog njegovog poraza na Carevom Lazu i trenutnog gubitka pola vojske naljuti se na Ahmed Pašu i prebaci ga da bude upravitelj Skadra. Za novog vezira u Bosnu doveo je Numan Pašu Ćuprilića. Novi bosanski vezir i vojskovođa Ćuprilić na osnovu carskog fermana okupi ogromnu vojsku koju je vodilo 7 paša iz 7 sandžaka. Namjera mu je bila da od Cetinja napravi turski grad, da uhvati vladiku i njegove glavare i da pobije sve što mu naiđe na put. Pre same pohare, on je pozvao crnogorske prvake iz svih plemena na razgovor. Njemu se odazvalo oko 100 glavara koji kad su stigli, Turci ih podeliše u 2 grupe. Jednu veću grupu od 70 glavara ostave, a drugu manju grupu od 18 glavara pošalju u šator kod Ćuprilića. Dok je ova druga grupa još bila na putu do šatora Numan Paše, Turci su ovu prvu grupu od 70 glavara pobili i posjekli im glave. Kada su Crnogorci stigli pod šatore Numan Paše Ćuprilića, on ih je dočekao raširenih ruku. Izgrlio ih je, najeo i napojio da bi im onda ovako rekao: vi ste mudri ljudi, znaćete da odijelite dobro od zla. Ili ćete meni i mojem skutu, gdje vas čeka svaki beričet, ili ćete vašemu vladici, gdje vas čeka svako zlo. Mojaš Đukanović mu odmah odgovori da hoće svom vladici, jer im je milija šaka brašna iz svog doma nego li ceo tovar iz tuđeg. Paša je opet pokušao da nagovori glavare da mu se pridruže, ali uzalud. Na kraju je rekao: ili ćete se poturčiti ili ćete na kolac. Svi su složno pristali da idu na kolac. Po želji Ćuprilića, Mojaša su posljednjeg nabili. Dok su ga nabijali, Mojaš je rekao: proste moje muke, a neprosta moja luda pamet što na vjeru dođoh krvniku. Na to se Paša nasmejao i naredio da ga jače pritegnu. Nakon ovoga, Paša je poharao Crnu Goru, jer su Crnogorci bili iscrpljeni iz prethodnih ratova, ostavljeni bez hrane i olova. Međutim, Katunjani mu iz planina i vrleti pruže žestok otpor, tako da Paša, iako je poharao, nije uspeo pokoriti Crnu Goru. Na svakoga na koga je nailazio, jer se nije stigao povući u planine, ubijao je. Prilikom ove pohare 700 srpske nejači, žena i djece sklonilo se kod Mlečana. Tada Turci tražiše da im Mlečani predaju njih, što su oni prihvatili, i Turci ih sve pobiju, a leševi im bace u more. Posle ovoga je nastala izreka da u Turčina i u Latina nema prijatelja.